UMLA kanot Shillong ba Adelbat nongrum makakat kandai terik noi wing arjar pusan ulalek bani kendo iwa Vivek CM IPS SP ka is ka sales hakaba ulak kentu yau tewe pulet ban pengat haki kendon batenge yau parmen em sangma security guard ubah pedeng kabuai latera ka kali ya arngut kisamla kantai hajan gate tu ka nihu kampas men haka janmit ka khatnyo terik noi wing arjar pusan habakran berkilat thai kubor hadian ke jingoni kendu iwa Vivek nakaliang ba Adelbat nongrum uloong pada ke jingja tenra kali kepala jah kanihu kedai kepala isyar kai bat blok pentep pada kaliang jong uru lalit pe yaki ba mensawa hospital uba aldir ba uloong bayu i baki pulet kilapan ngat yu brio hak section sispa khandai ka bharetian nia senhita kabadai halo ke jingtmu ban siam ya ke jingim bat benram ba kampat biang namar yo uniu brio un ong ba umdan ke jingtmu ban siam ya ke jingim uloong bola ai jingmot badon kamman pengat uni security guard hak section sispa arpusan ka BNS kebakedo ya kendon pensitom mi kebale bam kit kli bat wanra jingma pat ya ke jingim brio ulai thu ru bana kaliang USP ulakular bu sampai halo kani ke jing ai jingmot ke jungu jingja po nihu kampus jingja accident ka isyar kai abang inumla syaban Aisyah ke jingma uni brio badon kti halo kani ke jingja ba arngut ki khun samla kurang dei ki student jongka yingba jongka school ba jongka nihu kepala mat ni ja accident ka sosi ka ba isyar kai de halor tanong re membenin ru lawan ban bai jaki ko hospital tinga yo khobor bai boina prengi tu ba accident ni Stephanie sharap la yo ya ka ngomul lanang yo bor but I dari ti tengen po duki iket bok kedang iru beronut kana ya yo nok loy ke jiko jengkia nasumu ublei kam tam ya kalong ba hoi kalaja ning jingja ko pasniu ko pasusi kamalai babun isaki dengan sungu pat ba ublei la daw la ker la rius mari jim mensim ko jongki tebar ani kapor ngawan bani kendu adin ba ngalai nakaliang jong ki student napo nihu aklapan pau ba hoi dongkam menbu speed breaker hadin ni jingja kata ro de ko wi dongkam nakaliang jongka student union kasi student union jongka school ba nihu kini aklapan pau ila ka jongka nongrim badai ban penduk soi ka kam jongu di unit driver beron ti hani jingja accident di wat nakaliang jongka sarkar ni po ka jing lekmi ka jing de jongo jong deputy chief minister mas singau balang dahar hani kesengi hapo Nazareth hospital wala kularu ba all the expenditures will be bear by the government di ngasutrat ndre kini kenumpat biang ban ngawani kendu yai ba Vivek group halo ka nongrim ngai dia ka 109 section naka BNS ka bangitip Bharatiya Naya Sanhita 2023 ngai halo ka section 109 attempt to murder kaniru ngapan pau khmat juba Vivek ba kanumpat biang makani kala keren syai ba whoever does any act with such intention or knowledge kani ngunumla ai banong to investigation kinang haban carry forward hoi ngunumla ai banong ba kala bandai intentionally lani da ka jingtip jong ni driver ba jani ja accident te henry but hoi hakani ka section ni ba kala kedo ba lada ka desha through intention bola ban a bakila pat kita ki culprit kila ban ngat ka imprisonment for life imprisonment te henry in the code of law kala ban penpau pada kumway hakaba it may interpret in other way kaba let's say kani kaba ong ba such in kaba whoever does any act with such intention or knowledge tile si uni culprit laban ong banganum don intention ngamdon ka jingtumu ani nganum don uklam don ka knowledge ka jingtip ka jingsuthu let's say haba nglei ban kaling police department ru khila yalami u bande medical check up balalap ba pula don hapreng kejing dibuat ke intoxication mo kejing dibuat ti halo kata kanong rim ko bangawan ru bani kendu iba Vivek kalong ban nakaliang jong iru nakaliang police department bikin subaban le ka examination ban examine whether kanika jeng ajumut ko jong ba section 125 it may be suit nakabantan ka case
nomor bakani kelak kerensyai act endangering life or personal safety of others. But hakani lapan pau syai kadar ba whoever does any act or whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, kila banmat ya kajing pensitom. Kata kajing pensitom kebalik si haka subsection B kebakaran syai ba where grievous hurt is caused shall be punished with imprisonment. Tikani lesi kadon ke scoop na kabanta ko conviction. Tingim kwa bakani kan sulong sting kat kani kajing ja ba ngihap banya keren kabadai ka life and death ta kajing im kajing yap kam ta muniki khon samla ki bulului. Jadi horte nongrim ngis kham ban kaliang ka police department bakani hapan send a clear message bakim dei ban ja syukum muniki ki nang ni skamat ini ban ai kajing seneng batenge bakini ki beri ubrang keti kom deki kam kim dei ban allow them to go scot free. Kata kadi ba aku ban insist ban kia haka bangi kendo iba Vivek komu is Kasils SP. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya